Halo guys, ketemu lagi dengan gue, Ferry Setiawan. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngecek detail Vans Old School Black Weight yang udah gue beli di teman gue yang jualan sepatu bekas impor di Tulungagung. Seperti apa Vans Old School Black Weight impor original itu guys? Mari kita cek bersama. Dan sebelum kita tonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita tonton videonya.